Siyabonga kakhulu ibizo ngubutholezwe nyathi ngisebenza eAmerican Embassy lapha eHarare. Sibuthane lapha eCollege of Music lapho esenza khona uhlelo esiluthi Next Level hip hop exchange program. Kulabantu abane abavela eAmerica abazosebenzisana ndawonye labaculi baseZimbabwe abavela kumagumbi wonke aseZimbabwe, ama hip hop artists asakhulayo labanye nje asebemile impande bathi xaka. So okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa ihip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba, sengakuthi khona i-community development, lokuxazulula kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Bese kusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo we-hip hop. So kuviki ezimbili lezi ezizayo yizo inkulumo eziyabe zikhona kuma groups wonke angu4 akhona, abo DJ, ama producers, ama dancers lama MCs bekhuluma ngama group ukuthi kathi bona bengontanga abakhulayo eZimbabwe ekakhulu yikuyini abangakwenza abangakufunda kwelemelika abangakusebenzisa eZimbabwe ukuthi bazithuthukise impilo zabo kwezomculo, ikakhulu umculo we-hip hop. Thina siyazi ukuthi hip hop yaqala kakhulu eAmerica kodwa seyakhula ngokuya kwesikhathi over 50 years, yaspreada ya kumhlaba wonke jikelele. eZimbabwe ikhona uhlelo lolu loyenziwa okokuqala ngo2015 eZimbabwe. I-hip hop lapho esikhona kathesi ngo2024 isichiyene lo2015. So labantu abaningi abaculi hip hop abayizwisisayo ngokuchiyana kwa hip hop. So ngakho sithe kulithuba elihle kathesi ngo2024 ukuthi silubise njalo uhlelo lolu, sikhumbuzana ukuqhakatheka kwe-hip hop ekuthuthukiseni impilo zabontanga ukuthi bathola imali njalo bayisebenzise ukuchumayela ukuhlalisana kuhle ezigabeni.